Saint Xavier Secondary School New Nongston hakasi baar jang katayo kalapan kot no ika jingrakhe dap arpsan snem leni jubilee rupa na 12 seng ya ka haus snem ka khandai spa khandai khandai hakani kasngi na don ringkat MLA jong ka Nongston ba Gabriel Walang kumukong san nang tau MDC ka mau korwat ba Garnes so syang kumukong san ringkat deki riu pau khaman bat riu rang ba jong ka tha Nongston bakan thop yo MLA barim ba Macmillan Bersat nang tau Father Rolandus Lingdo Principal ka School Most Reverend Wilbert Marwin Bishop ka Nongston ki he officer jong ka West Khasi Hills ki nohikai ki khana school bat ki wei de ya ka jingrakhe la pelong ha phalau jong ka te ka school ha ringkat ki babon jat ki program ban pen pho pen pheng ya ka ne ka si karpang la yo ruban sam ye ki khusna ma phe to kong san ba simbot kong san ringkat ki wei de ki kinram ki London ha kani ka si kum ka dak ka jingrakhe la yo ru ban thang ya ka sharang da ka jingi shim benta de ki kong san bat pelai pat ba ru ya ka souvenir jong ka jingdap arpusan snem jong ka school lingba u kong san kum ju ru kum ka dak ka jing Pynhap pyrda ya ka jingrakhe ya umau mer ba arpusan snem u kong san ulayo ru ban penhiar no ya kalama jong ka school Silver Jubilee kalakhan mengkasi. Terpilang bala. Happy. And Sergeant was the DMC member. Building up our Pusan Snap, the Saint Xavier School. Kasurdir menitong ang lady sa pala. Naluk dinong sa school, naluk ano mo? Kiyong ba dari wait for the right time. At yata ka right time. Nataray ka chingin ba chingin kami doon the right time. Karantan ka po. Baging siyat ka po, pagkain kung kami ka po. Bahane ino ni principal therapy. Kim Jibu is the right time. Dino Mika and Kim Jibu is the right time. Come to them. And they shimmer of God, but if you don't come there before, that will be high. You have to direct to me. But you know the laway, not the Nongston, but you know the laway, not the Dagajak in the river. As long as you can tell Argentine, not like you have to direct to me. The Jingjok is on me, but if boys are come, that if you don't come, young. The positive mindset ka sabi. Buwan na gitna ni Jumi Kim Julong is a positive mindset. Hanggang noong nanjopit ya kano kano katong. Baru kibu ya singar natin. Kibu ya katong tapi kibu rangkat ya singar. Haba pinjak sepa. Yakbet rangkat ya singar itu sabi. Buat tim. Dan kikmik pa dan kinuhikai pagkersani. But yakbet ha katong to bibigay banyan. Bakatay ka thong gasopi rangkat kajingit kajisanya how play ban ay pi ko mesin kiyo ba ya so jo kajinjok gasopi bagangeskan bagi hab kibaret jumi nangni na posko ken sap ken teo ya kanika Saint Xavier School nasgo gumanong ba kung ang ba padar mandan bon dikhen ba ka Saint Xavier kanika ka school ba kabaduna Hari kalau ini kalau kau berdua tak, tidak kajuna habis. Kalau ayat kita kena kita ni berdok, kita yok wan ha kani ke school.
Lalu school fees kalaram sangat nunggu kita dalam apa pas school itu. Kaji nunggu kalau nasir kayak dalam itu semua. Lalu dalam kunci school dalam ayam jadi kena ibarat lah school fees dari ngaturai kan sitom berubah itu. Dengan kerana semua ini kan school. Pada ini trainer kan bagi Allah berhenti. Ya ketika dong nak hanya dihap ibarat itu semua bagi kami pagi bagi Allah berlemah nak benda kaiman kesalahan bersumi. Everyone associated with the school. May the next 25 years be filled with even greater achievements, continued education, and a legacy that inspires future generations. India Shoman Chong, Paul Jinai Public, the Pang Yaka Managing Committee, the Pang for the Rolando Sundo, the Sisa Syria, Kumi, and the Sus, Kumi, Kinoikai, the Naskol, the Lakot Baina, the Lang America, jingrakhe, and the Silver Jubilee. Nah, kemudian pada nampaki, kawan nanti membuat dan achievement banyak orang bagi yang jinjok jangan di sekolah. Buat orang yang nalu pada sekolah iwas itu dulu ina yung barit sekolah barit subah yang lem laradon puluh kalat akan disponsor bejupi. Habis baca jinjok kam di sekolah. Nama sekolah juni dari sekolah kebalasan tanggal berdagi na ibom berlaku pada sekolah syawai. Kam begitu kubah lek bola posisi one school poster berkampang itu cuma badan hakikan diary badan hakikan diro hakikan bijur hakiwi kam berkita makasih salah itu rena school juni kita sambil hantu kata-kata habis compare hakiwi school dengan digadong nama na yo kita kilat kabu mo ban pembiang yaki infrastructure jong school but adin kata ngalasu sendiri mah tajun kur pijinam jong ipada nang lain tu ibahe tutorial ngalawi law bahe ngira ini do ikan school Xavier kabai para lagi lah school ini but yang long boleh long pada don kelat ejak pengadon aku ka in charge na development tinggal yo kendian kusoi kalat penyerap di school, but kemudian penyerap di, kalau lagi nang nangis kemaru, hinang ten penyerap yang di school barang kam kumbalai ini mata dalam di hangi, but next time yang melihat badan belum juni, badan nang mata berkam tahu badan kesorkan, hinang yo berpet sibun, kiwi di kam di school.